I don't know. Do you guys think it's a boy or it's a girl? What do you guys think? If you think it's a girl, put a pink heart. If you think it's a boy, put blue heart. Pink or blue? I just want to see how many like blue and pink wins. Dear. Pink, blue, pink, pink, pink. Damn! What happened to the boy? The girl, pink, the dog. Rexy, please. Mbabarira pe. Uri kwitwara nabi. Ngwino hano, come. Come! Remove the filter. No. Pink. Pink. So I think mostly you guys are pink, 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 pink. Pink, blue, pink. So pink is the highest, eh? Pink is the highest. Hey, most scent is blue. Blue, blue. I don't know. We're gonna figure out together. We're gonna figure out together. Uri kuremera ari wapi? Ni filter. Sunny ninde? Sunny yatwetse ko ari umuhungu. Oh, for real? Aho utuye ndahazi uzabona minjiye kubera urukundo mufite. Rexy yanyiza kurya. Don't try it. Rexy itinya abantu. No, filter karakubere. Thank you, chérie. We're gonna figure it together. We're gonna know. Maybe my next YouTube is gonna be, or if it's a girl, if it's a boy. I can't wait. Or maybe twins. Who knows? But God is really good. Abashiri nanjye kuruhara rero kuvuga. Nkunda Imana. Umva shushu. Mureke mabwire. Ubu ngubu nanjye kunanirwa kuvuga. Maybe triple. Umva uvuze triple nawe ndaziguhaye. Itwarire. Ako mtegeza ko abantu ko ino live ni 2,000. Muri BK nahajyamo abantu bangaye 3,000, 4,000, 5,000. Muri BK nahajyamo abantu bangaye. Kuko nawe ndi umusazi ndi kuvugana n'igice cy'abantu bashaka kujya muri BK ni 2,000 na bingaye. Hajyamo 10k. Muri BK nahajyamo 10k. None se muri Petit Stade bajyamo bangahe? Petit Stade bajyamo bangahe? Bajyamo yingi Petit Stade yanga. Ibaze mvaye mumbwire ibaze akumureke tuvuye kuri concert King James. Imbwa muze mwitware kubuntu. Umva, concert King James was the best concert. Like, it was the best of the best. Akusiza navuga ngo ngo they knew that I was pregnant kuko nanicaye. No, most ira video nikoreye umwanyine mwaboye. Most of kuva itangira I was dancing, I was jumping, I was doing everything. I got to a point avuga okay Naomi ruhuka. So mva nyine ndinjira like muri concert King James ngewe wagira ngo King James yambwiye ati mwe kuri stage wagoye micro nayo kwijya nkajya ndirimba nanjye surabizi everything ntabwo nita barafilima ntabwo nita ngo barakora iki navuze uzigera nategereje no concert. The least I could do is not live my life. No how to tugira Imana, like we had a table literally. King James yandi imbere gutya ndi hasi gutya ndi kumurira gutya. King James.
Oh my god! And they put me on the screen. Let's go and show screen and go boo. And I heard people whoa, and I'm like, OMG. Like, is it me or is it somebody else? I was like, oh my god. Hello. It was so good. Because I had the best time. Like, I'm a fan. It was too much. Then when like I think James was like very, by the way, I've never seen an artist who's very humble. He was like, oh, I want to thank Naomi. I'm like, oh, me? That was nothing. Oh, of course, like it doesn't come in, like to me, and I'm like, oh, fix my hair. And I'm like, oh, hi. I hype myself before people hype me. Ndi hyping mbere yuko abantu banyahyping ngo tubireke. Ubwo ndatangira, I'm like, oh my god, like, hey, like people were like, ah, and I'm like, wait, what? Let me go on stage now. Iyo bamujyana kuri stage mwabana nari kubona naravuye kuri social media kuko ibintu nari kubakore nari kubyina paka chini nkazamuka paka chini everything, ariko imana nyine imenye izaguruka ikabica amababa kuko nari ukuntu nishimye kiragiye iyo baramuka bavuze ati tukaduhamagara abantu babiri baze kuri stage like to show us some dance. My colleague quit on my Christian akambwira, Naomi, you're doing too much right now. You're doing too much. Come home. Nari kubyina no uziko indirimbo zose like from start to end zose nari nzizi. Ako sindi umusazi siko ndi kuvuga na telefone yanjye. Of course ndabizi ko ari abantu but like urumva sha nari kubyina ariko babyinira nkabyina ku buryo DJ kutasha indirimbo zire kutazireka ngo ko ndashamo bikaba stopped mpita mvuga kutanyiniza muri telefone bikawe namwe smaye kutamuzumva. Kino gito cyane ngo host kuri stade kuri agenda review ariko mwabantu mwe murashukana noneho nabwo binabwiye ko ari abantu bashyuha hari nabandi murashukana nabwo ku munsi w'ingeze gukora meet and greet haje abantu bangayize ubwo rero ngiye kugira ngo agenda review kuri Petit Star buzi nyandi umustar cyese cyakuze ndikise ndi umustar worldwide. I would do that but like abantu 11 mwaza shanda bazi meet and nuko nakoze meet and greet wese sinzi icyo cyangiye mu mutwe buri I'm like meet and greet like yeah navuze ni meet and greet kabisa yana mwenyine. I met myself and I greeted myself. That's how bad it was. Najakumbira rero sema vuze kubabwira ko also like I don't like to do big things, you know. I don't like to do big things. Ngo tuzaza. Ndabazi. Urumva sha nyine the concert King James was so good. It was the best concert. It was the best concert. If I was not pregnant, I would have followed him, you know. I would have went with him. No nashaka no kuza muri day 2 ndavuga na ibihaha byawe. So that was a reason. Ngo niwe mustari mu Rwanda ukunzwe. Ewe mano we nana umuntu rero arambwira ngo so usually like I post on my Instagram. Instagram anyipostingaho akazi amafoto like I don't like to put my other side.
noneho umuntu arambwira ati oh ntago ukidusetsa urumva oh what's up umvuga ngo ntago ukidusetsa ngo turashaka guseka ndavuga se ngiye muzansetsa ryari kinahirwe mbasekireza kuva muri 2021 tsetsa niko ngewe muzansetsa ryari nkora kineye guseka kineye abanzitse nangerega azansetsa muzi ko ngirane kineye guseka mutereba sina ma jokes muri comment yo konseka ndeko nasubira kuri YouTube ariko buri munsi nsetsa ngewe nzaseka ryari none mama wanjye niwe ambwiraga ngo azakodesha petit stade ngo njye gusetsamo abantu ariko ebaze ninjiye ngo njye gusetsamo usundajya kuvuga iki mundi hari I don't know what I will say. Ngo you look like a frog. Usibye birasekeje. Twaza turiwe. Mwanze munsetse. Make me laugh. Umva rabuzana kure muri filtre rege n'umujyo nayo nayikunze. Uzambere ubundi kubeshya amenyo kubera.